ويسمعني يقف سنغير أنجي من الولد ملقي دروغي رأتا مقدم مرسل أبديت الجيل ديال نقول الليلة أرالم تقدر أوكي عن استوديو بانجيلا براندي مع وقت لما هذا الغيوم مسanga براندي بلو بين البرنامج جديد دول مول أوكي مالوايسي مالونيل الغبسسنجل ماربك الأذر أقول لورين سرتل إي بي إف إم إيكو بارادايس هذا مال سؤال الممدين لاسين را أبديت تجد الجيل ديال water supply disruption the open line sa malso mga nga questions saying sa emlum ko nga 488 3477 and the al time ko ngite ito oy da may gala kada malangal tanga yang National Emergency Committee ma direk al PPUC mak mo da may gel mura Executive Director National Emergency Management Office niya Wyman malungil kapsas ngelo ko Malungil ko sa nga randal mo marada ng ilbelaw matrigil mo sa iltun ilo bangketa arwa TMC mapalaway mo al afternoon ng nani ako doon may office kita nemo al gilel tial al toraral marablur orior ma at ang Vice President talingi chairperson ra NEC amlo ko doon nga NEC madablemit tial afternoon ra office kita nemo المقترح meeting dimlom la update tergi dra PPUC madilek nga lang sa legal cook pekel agencies el cook others malu bada support talurior el mga lokal ilang ra blur orior ma kadabel el time maybe 15 minutes ago yung lo sabi Dr. Bdi ako ra public announcement ra to ra omru selaral ma ngarinya igel mo ko makail o sodel tialmlo telmalela vibe matrigagi da adra piusil ngatia mo mosel kukora adi briefly meskit segit kukora mlo teletail endi selswadlo ay sinia kwase el al timing en dura partnership brigade ma adlo betri adra PUC ma adra Koror State ma adra Public Work adra Ministry of Justice to kunisel Bureau of Fire el al time ad mobilize mga niya water station sergi del nga ang armit san salo ng armit madirek nga niya nga sa Hibol Field nga niya circular fire truck al blalngul mora parking at PCC el mukte nga niya direk el help lo mura usaral mura ad nga iremo nortir madirek el al time Bureau of Public Works sergi del national government ma al adra Koror State el al time mot mokortir elmo sois baigal albekal hang albekal hamlet lablur orior mokte gargida olge draral melmura obli la madangit mo ong sella karal meng otitokla tokora omrul kal ngara among segida ko kula sa edelo lotobdi lo ngsew ako murangal kumasing adra pusing at elal el kapsingel si el guk maskida daitang ko ra singra progress orior ma dilek el sukum na mo sabi ko na mesang sel mo daitang ulo bang lelawrior mo sabi el restore service mong ere gigil tora omro salal maklutel mo makataklaw era podumre el al kapsingel adu endi ado dilek mo le adra blut mong idil tor omro salal ma al ko ngarinya rawring elom ko dong office kita nemo lang lay asmrel el kapsingay ra 5876366 malubeng 5876367 always by the all ko yung ministry adra PUC malbail po lo sukari kita gagi ko tingalaran musula kay malsula director to ay direkal mal ungil ka sin merbek la doloring sa el kopsingay di kote di gumuul mal di ayamar arbek la adal arbek lo kira al sel orior ma rushobar al sel orior ma adal uspe aran al sel orior dikingi del mora ora mle ulel tial wal issue dal bangaring elang mang tiaw lumur eli agim lomti nasewan ragel transmission line ragel bebe del remote del mera lolong radi del mera at Koror side amlo mars magi nutaw tawriol mo repairing eli imlombre kala kmed ngara elol maklok dula ka sa singay masaya bol mere lagi ko amne monitoring ni dim nakabol talsigang ang guk lumutel mo problem magi end up lumutel mo kwadraral repairing masaya lagi repairing ang wablol
lo lerul tam el gim mogodir tal gagid el maklol transmission line lo mge ngia omge gal maklol tang le dos in distribution tang al sel orior ngani agel sel ngarang armid ma ngar gaswal ma ngar kabsang ma ngamalal agel gagid el bible omge gal tang gagid amlo problem men sera gi mo mokra orior gi lon mo mre gra ka sus rak med na bor dangara 3 o'clock en wablol giram samel lo mutel restore ra tel transmission line continue lo mage gal tangara distribution tangara al sel orior ending seguido lo di mal di quadi lilita suelbra club se agim lo aswak bo se gal aral ma di gal dira bol sebel lo yumura di del mertial gal distribution tang sangar orior mo tagi del ulmura mutu tagi orior lo sigra sel mal luul selngia ul lo de gal yularal gal tang gal mol tagi dem afternoon agi gora masa amle agora amle isur gaba bal face ngia sel blol sel do wada agi del maklol الباب random blol mo moni ayol tra al sel mo ega do el maklol mal mis maklol الباب degal biota sel ibom start sel to ayol tambol ura amra ralm mayang momring la do spare sel wal constant floor ralm el mosel lungil mral ngal ral mosel lungil mral especially bolo yung ako ang arbab basol wadi malubang mera agi ng arbab basol ngani gal tang garing motelibel gotar ngi mo sedut pulaseng wal blani ako ra airlock ra selaba mo ang wagi blamring lo dagat ngani el altral mo tayo din makap sa game no sa amal open igel dosing air relief valve ra di dem aim milang gal may tal sigang erul sigang rol top da gal yol tal sela bible mol tagidel angara ede clock maasel dungir mur tanggal ram planter gidra ngol wobel all the way mel yung mura di del me master lo pamki ogillo cross medical tang mang sokal di wala di asur ko sa aurior amlamo seguidil gukurel se amlamo mre mang elang en kadap maldi imingir sel wala loge gela kaltang di mingi kaltang lo mageger elang edi kals edlo lo qora lo qodor di malubang gila di kerdi mingi ringi elang leng mal sel to qoda igal transmission line ya of course arbelua millamol melo spe aral may kaltang kapan mol misil ba may elang kerdi wadi dongil ay kaltang kalbuk to replenish el morsel level niya mo sabel di gravity mutel moraigal mora oblil ma shobay mang dia ka ora butel sel tulgirel say hindi so kadio is was ela bal kada malo ko si pay klugo gra tuta kada la reach igel do so adequate level sel adequate pressure release el mora igal oblil magi agi ma closely monitoring all the way mo kapsingin mo tutaw sir adel mora agi the levels la mo edol top de ngi agi mo start el top de ya agora dimo en sea José Selbol start el top de aquí igual anticipate ko se Selbol top da mo gora ar or mo ar mo radio lingita abri ko se skumo ko malib ko mo spe emru la gali mo lo eso que mora no solo o mal bala de mal isurin di que mora gal ma lubang ilum la mal gida del mo es mal lo ba ay gal tang ma ba lo ba au mo sel lutel el bla lutel mal meng nam ar mo ko anticipate que seguir ularal vai di lutel din mora director mal di lutel ko mo magal gida la igel watering station so already ngani am la mo active el time ada amalaral dire lo ay sagel gora mo additional el dir maral mail dir geda mo confirm director man saule torwal ma danay Randa Selbol el baise to ya to la dengi maral madbol o mesra dra piusil bakar el mo oso el mo tutaw el mo pok la galorior madmal ding ateng e de mal o rang asulir de mal o lingit tra kalorang adra blue tira gida tel al parlorio de mo mokringil hopefully by klugo la tutaw and we're back to normal mo di waklut di mo do elagegi del gulgol mong water filling stations ngaringi ang ara sel sansaro ra ngarmith el all time mga ringi sel ngara Asahi Ballfield parking lot el all time de ngaringi tolo kali dra fire el ngara PCC parking lot
Malilek nga rin yawan kabenor ay state government tamil kolme mada algo ay sa blue other oriol kwa sel agigid basyon yung iladi dra ay side ablal o abol open na open melmol open el mokluguk ra uspe el tokoraral mengsi il morse uspe madamla lo nga suya ada ay state direct el all timing dra partnership gidra adra PPUC ing ada de kalna mamlakol sa igal private sector to kuni igal maklol hotel lo takawrar okyak mang direct nga niya plan ra adra PUC national government el mo provide ngeso el mura gigid el private sector to kuni hotel igal major businesses en direct el nga niya bebida atora kal trigal partners gidra public ma private ta oldar sa tora kartil el water truck el help regid el direct el create more water stations mang suko mang ko meter sel temela water delivery el logorahang ang siul direct el guk maragid el water filling stations ada direct el madenge kwaseng ada soy sabang na weekend de kapse singera Friday mle el tang amne sebe el tikibel mre edra 2 taong elil el mam isin malablu mutumlukot mok la ere monortir hindi wagel kulukol mong udur elang ama dilub elal kapse sige na kuk omgi weather progress sa udur rabay mang ul mang digya aldo ulel mang kusoko dala time hindi adame o ay silk masingay gagita moringil services hopefully around the best case scenario aklura tutaweng and we're back to normal. If nothing, we're going to continue to improve the water distribution system plan na dual outing lang al sukumong in the event ng worst case scenario ang prolong the temel na water disruption and of course the guk talgibel el guk si angel mo ater regel guk nits elang rablur order le madangek mo elil ma elangal di karal mga madangek mo close pa ilaral ma ilal time di gu isaac masisel hotline da PPUC amal mol malmarail madirek el obis kita nemo manglay asmerel al suko mong diakal obis sa nemo ang alel receiver sa information digis amal digang wakol routing il morsel appropriate el agency malubeng en group mang again ada ngidil ko rager ang kwaraw ring ko mong talom ko dong obis kita nemo ra 587 6366 malubeng 587 6367 ani ako rager rande from sulatel. Okay, kung mal masulang al terong mo sa milme ko kura explain ay gagid el baby ra details sa gidel ti gidel situation da ngi mang se emen ko di mukte torwal ko di mo ngil lo otitial distribution aral mo waseng malwang arang at telele nga mamyun sa kuktir nga nga aral ngi me tukmula sel kung modya aral mo so kam ko explain at telel sa gid and then another one is what ngara ko sertial leak en hang mil karange mo ngi leak kertial el rungudo ko the maintain ngil ba brabe kerta okay sulara malungil gere rande ya algo singa o get ngarteng miss Dana Jean titim ngati ang kaya manager water operations ra PPUC ma ako di mo hensir kan dis mga niya bok masong sering sa long suwa ka hensir di mo again go back to sige Eli ela tel issue diluber Eli de kal PS issue tia dire kan net happen rak semla 2 months ago na hook ay right side dire kal similar issue magigo ang we have to gidal morning effort to kami wa sige maybe in collaboration with the national government and some siya other semong gidal tel galing ayol talak mo sing because movement adid ya gagi de lom ele like alba bil ngara gel baser tel dida ay ang mo Mars seguida agora wagim mo mesring tor el ang leng selgim sa lora laurer eli ang wagim trakli ang wal la shift ang kalba maun mom lo Mars seguida gib lom so kung Koror ta kasing from the movement ng kaldid why say yeah en mo ko sa away gigi the leak yeah mo kosrang mo shift ang kal of course ang shift ngal rogil dida shift mo therefore igal babel attached tel mo ngal dida dire gal mo shift mo o yang mo iga girel iga like I said yeah transmission line malimis high pressure mang maldi gerel kora mo marsra ngaktel ubang movement ra gigil lom elel
ing mo Mars. Considering mo Mars. Ndak sal madang kurangan nga klaw madang nga kalkal Bible ndik akuram le daso sing flexible ang kal Bible why ang kal didel kurangan nga flexibility. Right, ege ngari nga ege gidel do sen ko ball joint direct gidel allow movement ringi mang ngal allows for a movement sel skumang move ngal didel. Naturally I got the move klalo. So hindi gidel lo again we're going to investigate and then look deeper ko sen nga ulmang wal more sang kay gidel ba rulin mo Mars. So sige daw blabla ready the blood albangan ring and then so once we sila game resolve or say and unfortunately it took us some time what the I got rogil transmission na mo ba aul ang mo ayol trim sel dulu tul kuxil ring dulu pressurizer ring ayol tam didru ta al sel mang elang agila del lo siga gel do sang air relief trial lo gay ring bleed out ring lo tabdil agadi kalwaya o ay seselum ko mo ba wa hos mangarang mong pedo sisil effect ending you're talking a 12-inch high pressured pipe mo selwa sel ba do toy ring gay do sang ko air pocket lo top da ring mo teligibel it's gonna take some time dire el tang mutugo maigal distribution tank sa mal mladi plit hospital laral mal molmra radang arabalu agil transmission line agil mal dim mal megal tank agil dal borangi dilge mal dim mal megal distribution tanks and then from the distribution tanks in by gravity flowing mora agil obli ma show by so but because ang mal arada di milamol mal hospital men mal merio may la seguida wala dal algo kol gada nitral mutul wala ba level sa regal tangal merba mos el mutul sel by gravity flowing adequate el moral backlog lilma aso bay okay kadim koras this modis el map or angkal ba morgere okay may la sel mal di tobra sel plan trigida ang rubo sel top den al di direct nga dedicated line el mera ngar mid mga kaswal ma dedicated line el moranga malal ma ngarabsang aul mga sel part question ako sa ngara mamun sa di mineral yang triple gare us laran mamun mo sel ral mil ngara tang huk na miyo deplete di by around 1 PM al afternoon yung man no like critical level so we had to like turn it off lang wal sa mal may reum elang aul mo elang el altameng ulquad el altameng ulquad mo kom agil sa seral method el agil dinga al sela ba el method so yeah around 1:30 or 2 agim le offer sa gidil ngarapsang seltang nga bulang ngarapsang okay ang kokoram le mention na awase ko musika experts al me mutul sila ber sa gidil tretele la bible al wasing mal wangara the preventing from more leakage kam kora mutul smodi sela sing til ang wangara processor ngi tengara involve ngi tang mal di PUC yung government mo actual government mo involve ngi well I ngora ndira bolsa magmula sentang mo involve ngi hindi like I said it's obvious that ngiram mo coordinate and work closely with the national government since ikaw ang bayra using altitude madi and then kama dekal sa amal manggilal ngari adal mel ku assess radi mo ko sing wangara ko ngari am lamo ngod ngi magara therefore ikal ba lamo gilal allow for more play or the mutulosi or so it'll be a close coordination between both parties. All right, and then kam koradin mutal smoothie cell distribution aral me director Wyman ngani ako ram leger ak mane setya ako ra af al gerending leger na adul mo don mela say al sukum mo dia ka aral matangir. Maybe this is a question for PUC en so mil provide aral mo ay gal tangir sige ako rawan na geleng to ra wasel ko ngani ako malaral mo so come core explainers I don't know I'm not understand this question like I'm sure I'm the only aware sa the question wala the incident when they by the as kapusim del share sel hotline number o mal alangani ako adre kalgere the field I will get both ra PUC man emol direct ngani el private sector direct na mo start lo mo ko may
mang in the hope ra coordination al sa iladim share sa hotline number or other para sa question ra Randy. Ma ila hata na sa di balbol ay tado si sul hata na PUC sa 488 3870 3872 3877 ay and then of course ngaring angel public information officer you'll reach out to her on the PUC Facebook page as the messenger ringi and then she'll relay the message sil mera operations. Okay. Okay. Yakam sulang Mr. Gibbons. Selgere randra tokora omke kaltangge tiang albang lela blur orior rogir. Kita matangil kuma blur orior tarakotol if not the most populated state. El altiming ada direct kung sa amen power gid ma focus gid ilang support to sel orior al motmok raral mel mo kay kal distribution tang at the same time the provide aral mel mo regel water stations man ada se ilme omke mang diakal swadal ding ateng mundiak ang diakal sebe del gut makli ndi selbo do mesra bel orioring en wadirga kada bor segi the level ra to ramen power ma resources the ablada gut makli el time ma gut mok regel water stations elam mga kalder elang igidat al supplemental with more trucks creating more water stations direct implement the sel motmura galbekal hamlet trablur orior gidat yang alo mesel masya ulo bang lela orior el sel gidal asab edel go back to normal daitang asab el klugo ra tutaw mang dia kada katang edo ko wara dik masya klungel orior elang ma sel ko kwa the blood rang si el mong klugo ra tutaw kalel sabe do katit gibel gilo arangut ma klugo ra tutaw med ko classes mal digayang e ko podo mesagel ko pepir ate alel sabe del ko kolong siwa gigil blail el tira ul tuya tangil digayang and at this point tagel available el resources el blood el ngaring irgid agigid el water station sige ngak sel mlogol mo adana start el prepare elang al mutmur regal bekal hamlet el tilgiblo lgedra el moragel derstal oblil direct la mo'dura partners sige da Red Cross el guk mo omeset trigel el tira vulnerable ma homebound el mo ngalang asab ida Red Cross el guk tilgibel mo suktil agigil el derstal lang okra guk tora umrusel aral mo agigid agil guk korawal sab el provider el al time direct el malultuira progress already adra PPUC. Okay, maldi mugtalwan el ger el koragil el til agidel. So understand that sa national emergency committee so tiang namo national emergency ngaranga kura gel kura process malubang kura stages el domes ngara ko ngaral stages at expect al sukum so happen na kanwud al wasing model bolori aral maklugu o se dia malungil ger running tiang atlgibel full legal gray area dia kalsal drought ma ko dia kalsal kurawal national emergency ending dia kalsebe el domesra ablur al sel ablur belaul mlamom tar absul ya NEC dikmo tiang adriga kalben national bay seldo renga sulel al partners gi damlo sebe el qawdong raw era bodo sis rabigi end bodo qawdong egel guk sebe el odar selo no seura aragle laurior magid sel no sebe el mitre lang hegagid egel guk product mokro logi asegid el meeting ergid yaklu gol time el me madlut el me assess ra progress aurior on giled el mutul extend guk mo adul kuma sema magarang ada better provider cell service given tigid el guk ubsl guk ra update among as of now ang ada matmok lagi gid el no sebe el tweet el mangil segid el guk lugura total mo aldir kan ngarinya problem e guk tulu telmit lo mas sengarang angod el sebe el provide el telgib el mogobrak la tal el bangladera blur orior. Okay, tiang ko mal blaktak le director pa torwal ko mal musulang al mlay mang maldi last ko al sebe al sub ML koradi maski ko nga kora advice ra gilala toraral mail al time. So la rande wera bok the board tilagi del lonti medic
di mo kubring asulir triagi del partners agi del basi lodar sa anges wel mergid el altam el out of the kindness of their heart ang mal tamalong asew el donate equipment tirma effort tirma temir el mel asew tial tokol albang ari so what is di mo mention especially gal businesses nganya from Westpac Mr. Arik Nakamura seguid tora kalbol blel while donating mese mo gimo dedicated more ay kay businesses as director to I mentioned di mo replenish ay gal maklo shobay ma umna so ilal time and they're being dispatched el morawan ra shobay nga sila oriol di mo umgay kay tanggir mang of course ay dekal swada overload yung rokya kargida ng artyang dekal swada bola kalmir G1 of course yung arinya dirikal George Bell, Mr. George Bell, dirikal mo mother siya wan dirikal 4,000 gallon capacity el water truck dirikal bodos pering we're thinking to la position that Scotia Immune so masel adel mo available and we'll also through our Facebook page hopefully gidi sharing in mer mi random kom dire lwadi help push out information right gidi the distribution points hindi say you mesri either matida or mamins and then dire ngani gidi sila nga asahi ma sansarong army don mer nga surang sans company dire kamlet donate gidi tool tora ma gal state government or dire mal they're doing their own hard work dire look through their own channels at tamala ngesora dire partners partnering business partner businesses ma other agencies network tier so kad mal nga sulil mal last minute at tuwa del mel nga seul gilal tal tokoym so yeah ma okay mo kadam sa gilal tang ndik dire agil tang kamal kodo of course kodo magay may gamora irail mo magay ra ilal time nga fire hydrant tal nga olo seguida bolo magay gargi maawan dirikal kadmal pare nga sulira Senator Mason Whips dirikal le offer tele marina tel aray sites el marina ra ang atkib sa surang se nga dirikal nga fill up stations ni may gal tora ka mo gigi di mo magay so if nga niya ko ra adalo makal mo turay gay di boto kargik lang baby tok lay ay din maklol water trucks malaka do ka subilingi mga ukul voltara issue mga again akmal di nga sulir tira ay tokol individuals mga kumbalin na to den memto nga sergi dalalta sulam. Okay, so we're setting up for water distribution stations. We're hoping tomorrow by tomorrow and everything will be restored, but in any case the water distribution will still continue after if something happens, but so when it comes to this kind of things, how does PPUC and the NEC deal with like national government like hospital ayang mo ang alatetele la kuk hospital national places ilwaysay hindi ako ma'am sa lagwin kayo around the akagel el dodongel el critical el infrastructure of course sa PPUC nga niya planner til el prioritize sa gigid el matar absol alla kalboni alla kalmir et all tukunir wa hospital ma agagid el gukpasyo el hospital ma agi of course sa prioritize sel mo lokoringil mo worst case scenario ya kluko ko el driga kal bolsib el mero saral mi ada continue the water distribution ng mga water stations. I think it goes without saying el kwasing direct el time el dukuk tukura albang el tagi del wal ngal sa silaral malubeng el diakaral ma nga direct mo conscientious se mindful da you set sig draral ma le the madi kwasing ayun ada to ko mabada mo kada mes ka kul da kuk telela agal water stations malubeng and tel water delivery. Again the water stations are already positioned except agagi del guk BS el potential site mal el bodo share logi tial el belaw agel guk mo BS el water stations etigi atal digri yang silk mo yun sa direct el blow off tanggal el afternoon mga again mal dio lingit ra coloring gida malmol malo rio laban tira adra PPUC ngidil BS el update
the mall top the logi wa igal social media page ma direct legal station igel talk to tila ba do mas igel top da PPUC mal top da nemo mal do sisiu ma adu aw era top da igal babier mang al ngaring ya ko raw reng el kumu tiang ara mong PPUC wat tiang el kunemo again mo ko dong igal tablo obis sembo ka dong igal kuk maral ngia update sa igel time again ay gimal dimbre nga suliu mar adra PPUC ra malungil urior do tal mo o aklorngu de kada mesel gel da tegid ko ngasang silaral يقوم المسار التالتي على الميم وكسب هذا الابديت تربك. Okay, so there's no specific time. Adang nga niya ako expected the time el raklugo el do expected wasig maybe around that time. May lagi maldi closely monitor ay tank levels. Hope if we get a constant constant progress, by then we can kind of have an estimate time. Di lang mal dir galaw wali ra kabol sa mo ko sa lang mas atelang matelang it's getting there so hopefully by tikal san mal mo later lang namos madingik mo ko tay takal madingik mo sa tiang ngomgu kumbral morba and then we can do the math and figure out ko sing mal tela close namos na reach ay adequate level namos start mi go distribute ni. Okay, hindi ka kunda sing nakuram na mo blok taklen di kumong sabi the schedule mutal na talk show rakluguk di mutal mo update tergi rakluguk ma di expect sa gid kung rakluguk or logi wa tegi lo sisiu ngarel belaw ma TMC ma gid ro kul palawave radio direct al tune in ma WWFM 89.5 mako mal masulang kung al nga nyangot alger ing sabril direct al comment al sila el videos tal live ma direct al sabil comment yung la tal video maral el time ma direct al sabilom ko dong ay de mo so sel de mo PUC 3870 ma of course Facebook page PUC and then of course anemol 587-6366 ma 587-6367. Okay, malkora digyangot potong simra programmer gid again ako mal masulang al tune in sa gid ako kuram le update gid al gid sel al water supply disruption al mlam or ngira blur orior we will be updating everyone on the Facebook page as well with some summaries of the announcement that has been made the again ako mal masulang al tune in and dim nagigit kum and back to you Spy. Okay, sige daw lang pangalan la talk show gid. Lumunti adala PUC ma inisi.